Rongkiri hostel along kedo bang koraner ke bato phan ahiring tangrak pen pijo kece. Kasa Inter Club Men's Football Championship angdung ketika pathupon. Lahori jana long ke angdung rakia hormuk kene ponlong. Phaikoni ni phaing kore isiarni khatkhatirai komasai khetum ke ton ke lang ke padu ponahud eho magari along pen ongdung opium ke ne pon lasolong bokajan divisional officer Raj Barmona toypen khatkhati PS inches nitul sakia japonsi enes thomke bra sirke balong ke ton ke lang padu pon sonsi eho matrak registration number AS01 RC3587 Dimapur pen Guwahati hin ke dam boma porahud kurugdun si kadu kabe homplike bra nerke opium long pon lo lapen lin phoke bra phora pharo phora ingkoi grams doji pusi than pachini pon lasolong kachira abdun trakate warabang phogokol padela phanne pingnang ponsi karju pater tok pon lo hanjang lang super egyptian rong pinang ke pal ya Abirta Malong news Rongkiri hostel along kedo bang koraner ke bato phan ahiring tangrak pen pijo kece Nijangkari Bianglong lakha ke thom Chinthong constituency ka parlo Morinto langtuga pamalong kedo Don Bosco ka Charlie ahemalong hostelar mate hostel along kedo au sumarato phan kopi ko son pen lone anarlo porphai hini malom pijo hur hostel lu choksi hostel along kedo amung maran parta thanbang atum phan anta ahiring tangrak pen pijo check pon lu kece ga hiring tangra ga jok keso ke chilang phan wothat lang so primary health center an chewanang koklu labang so pijo kadu kabe bang korener ke phan check lu lapen ke phodera tuma phan Chinthong local MSC a visit crew tami ar julong sikiso deda to phan dobaya nam pen chenglok ke dam ke bangji phan gari tami pajir dunlo Chinthong pen long ki benang ke pal ya Abirta Malong news Taka school men mangka तो मुझको स्कूल रैंक करी nang lipi subject la than ka मेरे कितना सब्जेक्ट है साइंस science te la so pi jo ko son ko pi si check long problem student han ba तो मैंने ला हाँ कुछ लो स्टडी होला नो हिन पिंसी के बांग लो सर पिजू है के ला तुम बांग के ला कुछ लो सन अच्छु किलो किनी कुछ लो ला कुहार किनी किलांग ले के ला तुम फंसी तुम फर्स्ट किनी लो फर्स्ट बांग के ला स्मार्टुम फंसी कार प्रोंग ला के ला तुम बांग एक कार ला के ला तुम ता थang tong kang ne der ला तुम था के ला तुम बांग हे मानो हिन sedang ke la fancy first babon lon ke la bang hang re la ke itum bang ke he malu sudulo la miss hemistres ne itum bang he malu sudulo ke la bang hang re itum bang ko papers hang re lo mapu kilang dam lon ke piju se bon pak lo bang kon student han la pi jo check ka at least 15 okay teachers to han la son ke check do ma Kasa Inter Club Men's Football Championship angdung ketika pathupon Phaikoni ni phaing kore isiarni Borjan MSC constituency ke parleu Kuligaon Katharpura pathu Aklamalong Karbianglong Sport Association pathek pen kasa atum ke ben khat pona tengsi Phaikoni ni phai cleaner ke pen ni phaing kore isian Kasa Inter Club Men's Football Championship angdung keti pathupon son se angdung keti ponalong Balipathar Sport Association Club Championship lopen Hanjang Sport Association Club Championship angbong si pathupon si Hanjang Sport Association Club Championship batum ke thek bunchara jok 4 goal pen chi pahai pon Kuligaon Sport Association mepu babu inti pen chi pahi phumpor amelong aluhi sar po man pen Karbianglong Autonomous Council Bokajan Education Board Chairman Sar Dili Be kra amipu dharmo teron Kuligaon SGB kiring tila pen pregjam ke thek dinga tum chetong runsi mesen pen pachun po news desk report Malong news Kecheng siang deng bot hatlang so women football championship ke paman pon Phaikoni ni phaing kore hiniar ni Nijangkari Bianglong ser dihun pathu Aklamalong Kecheng si swarlo tuma phan Kecheng siang deng football championship paman pon lason si Kecheng siar ni along langhan rong bin FC lapen boksong FC tumang bong si pathu pon lasolong rong bin FC tum gol ni pen chipa hai pon bangsolong aluhia man pen West Kar Bianglong Congress Committee kongchun bang alom rong pi wathatlang so sport association ame phur bison teron lapen penang an ke thege dingatum chetong dun si RD Dun Chinthong pen long ki benang ke pal ya Abirta Malong news Pini Portalang so football academy pen ke pachun pon labang so women's championship football championship
Pini botan langsung langsung Women's Football Championship ini agak isi lo. Nasi monek fans kami ni tu biuji nasi boripo. Dan aku ni lihin fans ni pengen sponsor lo. Nasi monek kewa ini ta answer se soar lo tumpan non ubikini soar lo tumpan non kit patru itu pondi tansi. Ini tu boribom lo. Botan langsung Sports Association ni kata botan langsung Sports Association tu mana curo lo alang itu support ang kipipo. Dan aku answer se kewa ini lah so kelaba ni tu monek kami bitui. Kali banget. Aji আমি আজ রেডি হয়ে রাখলাম ঈদের পরে Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da Abirta.